Ini tadi Pak Bahar ada pertanyaan masuk tentang masalah kurban. Jadi saya harus dibahasi masalahnya karobay. Nah, sebab ya memang turun macawe apa ini ulah Zulqa'dah, bulan depan sudah masuk Zulhijjah. Jadi ya Pak ya tuh natama na ulah Zulhijjah, situngan natama ni nakana ni hukum. Pak ya tuh ulah Zulhijjah ya kumanasaki melo makaroba ya nomporan ni di Zulhijjah isunnakangi untuk tidak memotong rambut. Jadi kumanasaki dia makaroba ajak takallu ajak tatoba. Jadi kotama ni di Zulhijjah. Jadi disunahkan. Maka dari nabita Mario Marannu iaro kan kue si bawa ulu melo makaroba. Jadi Mario Marannu untuk menyaksikan kurbannya. Nah, yang itu ampai ko mak gere karoba ite disuruh ki hadir aja nama bagi daging patai napa kilau. Jadi pertama ia kotomak bicara hukum agar hukumna makaroba. Yang pertama ia tahu pandrita megae Imam Tasyafi'i, Imam Mali, Ahmad bin Hambal sepakat mana makada sunnah muakkadah. Ya senge sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi napananungan nabi tak dan yami wajib kecuali ang kecil di taupan rita ya naritu alena panguluta Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah ukwi Irak jaji tau ngarua pulau na hijrah na jaji. Ya iya na rumangga ikarobai waji alasan na aga nakada waji. Iyampai makada waji nasaba akoran rampai ukwi ayae maka dari Allah Ta'ala inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Ya naro jadi fasolli li rabbika wanhar. Jadi maka dari nasaba ayat rampi berarti wajib. Dena runtu ihat desa na nabita alena pangulutta Abu Hanifah maka dia roka-robai wajib untuk nabita sunnah untuk umat. Jadi ia tu ampai idi umat na nabita isunnah kangi makaroba. Ia ni sunnah tak bagi dua. Angka yasan sunnah ain, angka sunnah kifayah. Si salah. Ia karoba wadi baruba hukum na mancaji waji loko idi tanya sunnah nareko takko matinjaki untuk makaroba mancaji waji. Engkau tu bahaya na karoba tinja Pak dena wat diandre di tau makaroba mesti bagian mana? Menci pasti sedekah. Tapi angka tahu pandrita seret nasorolau buka-buka kita angka tahu pandrita piki papiki napalaba iandre karoba tinja angka. Ia ko Imam Tasyafi dia napalaba. Nah harangan mematuiha. Jadi harang iandre idi tahu makaroba dagi karobata nareko matinjaki. Tapi ia ko alena pangulut tak Abu Hanifah napalaba. Jadi napalaba ia roko atau pandri napalaba. Tapi ko Imam Tasyafi dia napalaba. Nayai di oko Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i walaupun nanti banyak yang pakai yang lain. Jadi ya komeloki matika aja nanian reko karoba tinja. Jadi asa tinja maka daki di ya ko makra ni tinja mana sinta paham bahasa Indonesia na nasar. Nasar berarti ko bernasar ki itu yang kita harus hati-hati. Pak Mega Meto tu tahu mat tinja aksana melo beribadah dengan nasar. Mega tuh. Apalagi di biasa tomatota
dari jama malasa gia tumaga gi kumay tapang katinja na. Na malasala sa de tapang matinja. Saya ko madisi-disi mo ka malampeso nga magiremano ka. Wah, tapa yero. Mitaula dak manamate. Tapi sitongan na memang ia tu tinja termasuk doa. Termasuk ipat dongeng. Cuma natemi na bitta mega tinja tahu na saba onron nagare makasibet tahu seke nasa nabita. Pak ia tahu matinja itu tahu seke sitongan na. Saya ko dupa mo ya seku talutong masubang ko din na dupa din nasubang kamakiro. Jadi yan tu sampai kada onron na makasibet tahu seke. Kemudian iro olok kolo dingi pakai di makaroba sitongan aja tu si lempu bembe lurus dengan domba, sapi lurus dengan kerbau, kemudian unta ya miko nyarat de poruntu karawat digai pakai makaroba nyarenge pak iro wattuna nabitta nyarenge yala mi kendaraan pak dua tu kendaraan wattuna nabitta nyara si bawa unta iya naru unta angkatu ko gasane hak desa yasang unta merah iya naru unta cella de naga cau ikan daraan nya ruwate betuna nabi ta kumakaran unta cella iya kumakoko idi pesawat jet pribadi iya kongka ko unta cella nah de naga cau iya tu jadi makanya di bembe sunnah muakkada menggunakan kambing. Cuma ini makurat pakai bembe ko kampot tak kurang. Sabab bakita ngate mandri bembe. Jadi kebanyakan orang menggunakan sapi. Padahal sitongan na kotomelo istilahnya dia makada ya kotomelo maciorito ngang inabita pak iro nabita dia nang kana karoba pakai sapi. Toli bembe mina pakai. Tapi napalaba maka dia nabi taya tu ko sapi pitu bembe angkat nah. Pitu bembe. Tapi ya bembe itu bembe lai bembe bira wat di mana pakai makaroba. Yang penting lah bisi tahu ngumuruna. Sapinge sapi lai sapi bira wat di mana pakai makaroba. Aja tak ada sapi lai mi bawang de ko sapi bira de nawat de pada mu hukumna. Dega bedana tu. Iya itu sapi birange nak kita orang mite ko matampui. Pai biasa kada sapi layena padahal lai sapi bira pada dega bedana hukumnya. Pada mui. Keduanya dibolehkan. Kemudian ia miro perlu perhatikan angkat tu aga-aga nasabari na de nalaba de dia kerobang tega madokoi. Dia na cocok. Namo maraja sapinge ko madokoi. Apa aga tu sapi maka raja matandre malupo tapi madoko. Kemudian yang kedua cacai. Cacat. Apa iya tu kumaka dete istilah nama madoko, balinna tu madoko macomo. Tanya maraja. Itu aja tak ada maraja sapi na yani cocok di maraja tapi madoko. Itu jadi iya apa iya tuh bahasa Indonesia Mandari itu tuh makalelaki Pak bicara gini pada mujeri dia rokok mak bahasa Indonesia Mandari apa aja tuh salah-salah maka dari matikan nyalakan padahal mestinya padamkan tanya matikan matikan lampu padahal mestinya padamkan lampu itu rupi itu bahasa Indonesia tak ada yang patina paham teh itu dia kagak itu jadi iya rosa pinge balinda ka macomo madoko iya ko madoko inateng matandra matoto iya na 10 tau ko tu tato na ruama kada madoko ni itu aja na tamaraja ya wah gitu Pak mega to na sawat di mo Pak belu sapi jadi kemudian yang kedua cacai iya cacai mak dupa-dupang nomor sidi buta nasah dena dipakai iya kok kata rai mapute matanna tapi dena buta napalaba tau pandrita tapi dena buta yang ketiga tanru na polo de to ni palaba
Polo gitanru na tau dega tanru na si wali de ni palaba. Epokki de to na ding. Kanukun na laga si wali de to na cocok. Ya miko sipoi de na marigaga. Puratat do na palaba tau pandita. Angkato makada sapai jolo de na puratat do. Iya ro, palaba makada sapai jolo. Ya ko pura ilasa dikabiri itu justru boleh. Tapi biasa sapi pura ilasa. Justru itu makanya nasa nabita, dagingnya itu empuk. Wading pakai makaroba. Jadi ya mirodena wadinga madoko cacai butagiha polo gitanru na aje naga kepang laggagi kanukun na si wali pokiga itu dia na wading. Ya matau cili, ya matau buta. Ya ko si wali maka dia cili. Ya ko. Kemudian ia rosa pinge umuruna 2 tahun palabih, tama pi 3 tahun. Napa wading? Ia ko unta 5 tahun tapi dia to gaga unta dia ko kampot tak. Jadi aja tak kada makada angkana dina de penadapi ya tu. Hati-hati kyo kowe. Makada iya ko saping ipake makaroba natako ipatama benewe asam biasa to tung katau yana nakutan apa bar makada peko ko ya tau ngelakain na tau pemang bainena cocok mato o makada karoba tapi upasangi iya ko lakai makaroba tu nania kangi untuk benena si bawa anakna lolongangi pahala karoba sunnah namanya itu tanya sunnah agak sana je kaitu fardu kifayah dengan fardu ain sunnah kifayah dan sunnah ain ia tu arwane ko atas namai masui sunnah ain tapi narekona paco ibainena si bawa anakna istri dan anak mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya makinya situ kan nah. Ia kolakai tamakaroba wadina pacio benena si bawa anakna. Wadina pacio tapi dena tapi sana makadami ia karoba ewe ugere untuk aleku istri dan anak-anakku. Makomiro. Iya aronewe lakai lolongangi kurban sunnah ain benena si bawa anakna lolongangi pahala kurban sunnah kifayah namanya. Tapahan maka dapat konustas na rekolakai kujolo tahun riolo na paya ang kataupan rita maka daya ko bainewe maka robang tu alenami dena ciola kaina kecuali romakun rei matinjai etatta imaka roba wajib hukumna tapi dena ta malakaina maka dananya apa mi mapolek di ustaz dena marigaga namu di mapolek di tatak ki baine deta baru jadi lakai do iya ko iya bu aja na apa tatak matoki malolong pahala lakai tanah tapatama kecuali matinjaki memang mutlak tapi ya ko tinjak dena wat ditala mesti tak bagaimana aja na baine patama di kecuali di janda dena marigagah kadang sedih aja tapatama laki tak ko janda sianang kami ki makarobangi lakai kecuali mega duit no idi na tama asa ko janda ni idi na tama asa tapaco ya nak makiro apa iya tu nabita ko makaroba ibu dua memato bembe nagere biaro nagere pamulange untuk alena si bawa benena dan anak-anaknya iya naro nacuri tahu maka dia nabita ini saya kurbankan untuk diriku istri dan anak-anakku nah siaga bainena nabita siaga anaknya kamu kiro monro maya gato jadi maka dia tahu pandrita
Iya tuh si dia bebe wat di 10 tahun tama tapi dia 10 asam 10 mi tahu macio. Tapi ci dimi kaya sa 10 tahun dia na di kale patamati bali boleh patam dia na di iya mi romacho anak mi si babay ini ya kam mangkataw ko pasetangang 5 bayi na sera anak-anak. Ito gagadi. Pak marajiraji itu sapa ako may bayi na ko kay kampota. Jadi maka miro iya ko lakay na tama asam lolongan niya sana sunna ain. Iya ko napatyo ibenena siba anak-anak maka gugurlah juga menjadi dia mendapatkan sunnah kifayah. Makiro. Kita paham nih Budi? Aja nanay di tamasang talin nila kay tanalina tamasang. Alina to si kepala. Maka dananya apo mi parenta ya madosa ti atu. Kami toje tu lakay lay parenta ko benena. Na marigagay suro lakay ya bu tapi aja ni parenta. Maka naga beda na ya ki parenta tanra-tanra ya ku suro mi to milaw tulong. Pak milaw tulong nga wadi kata sasaka nga wajujuku maka wadi de na marigaga wadi ga mabisapan de na marigaga ya mi kumakare sasaka nga wajujuku bisa tiyan wah itu yasa iparenta ya ko to milaw tulong wadi bedakan ya aja to sini dia rone we nasade nape makada pak milaw tulong nga tabi say panne makada de na wadi maparenta makunda ya de na parenta sanero milaw tulong ni si salah tu iya na tu nakadahe abisa pan no de mo abisa pan tu isaliwa ko matindro de gag de na di makoro tabahang ibu bide to gago ko di nang kabay nito lipakiro lakay napatolasi san kemudian iya karo baewe narekomelo ibage tak bagi telum itu. Jadi angka tawatalu jadi tawatalu sepertiga. Jadi sepertiga untuk tahu makarobae salai tinja ona. Sepertiga untuk pasidakah. Ya na pasidakah sepertiga. Sepertiga to untuk hadiah. Yan tu ampai kapere ewa dia le kung katolotang dia na mereka ya le dagi karoba. Aja takkan natanya salah di na mariga yale nang kahadiah wadi gayale pu imang wadi tapi dena wadi ngimange malolongang upah sembelihan kurban jadi ini pu imang kejar pu imang kamu sedeng tasuri pu imam makada aja nak kada tawana pak giri ulun nah salah itu pak ya nak kada tawana pak giri berarti gaji ayo pokok makade sidak kai ba sidak banyak tulun nale ni pu imang dia nomor gaga itu si dia bawa bahasa itu paling itu ko makadaki sianulinanya balewe 10 sabu si baba ko makadaki kabale wasidakangi jadi leng hukum na tu ya ko makade 10 sabwali na berarti yali ya ko makade wasidakami dia bawa mi ya naronna ko makade tawana pak gere uluna berarti nakanai hukum upah apa makada tawana itu iya mi ko makade alengi pasidak ka puimang uluna na mo alengi dia na marigaga pasidak kaya sanna Sabahangnya Pak Megatuti mana setawa aku tulun lah. Tama ko nga koronang katawa mo. Sabahangnya. Jadi tapi ang kapasan na nadita makada makanja tukoy atau makaroba gere ikarobana. Tanya si tongan na imangi suro. Ya je mana idi apa imangi mana jamay. Tau mada yolito imang mati yolito milam yolito ibacangi talaki ngimang itu tau ni mana yolito hakika yolito
Malasa ita yolito tama-tamang ita yolito. Para ka naman ako jaman na imangi kan. Demeto ka. Iwang pamulay tau-tu kan katau mate tau mese ali naman na yoli. Ito napani cica misala tu jaman na imangi tapaya cairi. Wah, tapong makada ima pakutun na pada napay cica. Pada lale na subuh-subuh dia nang kanuba. Yung dari makoto rajin na tu jaman na imangi Pak. Jadi aja tagagi kasipu imang. Namo tu keluarga na dito nalemurusuk manang itu nang iri we bukan ma itu he. Malasa itu we yoli. Memang baca dak yoli. Memang dia pola baru yoli. Maka raji zaman na imang ko manari kati manan namita imang namanu apo je Pak manari ta 10 bisa buang pelok lah. Eje gaga. Kotak deto ni sandala na haula wala quwata illa billah. Ega maka di we na yatu imangi pangulun na kampunge. Ia na yakamo, ia na tu yalah. Iti lodongangi. Maka namano je magarema mi padongan ay tanana urusata. Urusan na pui masih bapuange. Tat poda bani maka dako kataku he. Mau kita lima baca doa salama, podangi kada pui mang. Baca doa salama to dupa se, negege dupa. Na lodongan ni tapak baraka ipo dale na. Prani baraka ipo dale na. Tapa belai pole balae. Tapak baraka inawat di madece wija-wijana nandre salama makomi mo makomi ro na pamandre jadi itu na perlu malampe don na pak ya na melo tari malampe den ule kaluma mai manang pak jadi dinna ni ya palai ko wala soal perang cuma ya merawita mak baca megatoni tau dia na jamai pak angka sije maka da bidah jadi mega ni dia nak baca na kalau makutanani sere na so na talipongnya dewakai we na chat ka nasang degare na wadi ande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setan maka daka nita mema ga setan ni ro na jaru-jaru ni sagan pura gamita setan maka na jaru-jaru setan pura gamita setan asa degare ko purai baca dakuna de gaga yandre kolino de dibaca angka gaga yandre de dibaca Pak. Justru ya kode ini baca nih andre mandre si basetange. Jadi itu kau gak tahu makan aku pura baca gak pura na jaru-jaru setan andre setan. Tahu sigiligan na otak nanya tuh. Nabita makan ya kode mu baca ini demu doanya gak mu andre demu bismillah mak bismillah paling ma ponco. Ya na demu bismillah mandre ku si basetange. Iya me tu nandre setan kode to mak bismillah. Makan mak bismillah. Dibacangi Fatihah, napa baca qul huwallahu, napa baca salawat, napa milodo salama, na baraka yandre, salah kaya dena salah, maka dena kena jamin nabita, dena kena pisau nabita, maka dena baca nabita, cocok ni tapi dena kena tiangi, jadi dena kena tiangi nabita napak doang miro, angka kebatasan napak doang dia gagal. Makanya komeki manre namu jetannya pu imatoli namu idi mi bacai asulek kani uko napa tapasi pulung anata napa milodong tabaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar eta bacangi Fatihah napa kunadapi ya kana budu ya kana stai lepani milodong uko tilau di barakanan rewe napa salama yu jabijata napa tanre maka baca donna sana itu. Iya miko idi mi baca napa idi to mandre de naga lese apalana idi mi masangi yo puko ima baca napa le na mandre angka baraka ilolonga pak ya kui pandre te patapulo so na patapulo ni na pacapu kuatan mabela toki pole lah saya itu kotolito masidaka makiro itu pak itu kok enggak tahu magala masidaka pak insyaallah kita bawa ni Nabi Ibrahim. Yero Nabi Ibrahim Pak Bu denan rewe na rekode gaga tau kasih si nasi bawang namulen nak nan